Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Glory. Hallelujah. Let's fiafi o te tonu yo o tato se tasfi o porkalame ilunga fo yo tato porkalame ilunga o pinga tfailangi let's yo tato wa le mele nei yaso ile manuia marelo fo le tua o ye foi tonu so mato no Samoa le lanula ava ngata fo ile ya ona atava ai ile susulo le la amene ia ofoni nga ia le alofa malanga le yo le tua itono yo tato tangata amene ia afa malulu watu lava ile sunga le fatonu ia le ngata fo ile o wompa anga testimony awa to say for imale ba ya so watu na ai amene ia na ole tua mala malama na ole tua fana sida fia me uma fa maulalo tua ile loto ne vai ngale afia fi to say for imane tu wa ile sato pokalame o testimony awa ia ponisi fo yo vai ngal so ifuanga o tato wala au na ile tua ile felu wa inga mai o so ifua a o yai o langa tuai le avea ma so ifua lele ia poseo langa lele foi amen ete lua sava vali fata si ai male atua ia malua tsala no male atua ba fa malo si au ai mo oe ai mai se lo stava linga ia mai se foi tato au onanga ina ia fa piona fia ia ile atua aya ia vi ia atua ne vai ngale afiafi ia o tsono ia fa malulu watu ia fa mangalo au na ise fale tono foi vai yaso watu nai ya tsono yo le atua ile tso vai tso nai ia ai va ai le atua on le luma nai wa lava le tatu tupu malaula ola o sefu au na tsamata au na tua ia te ia male loto fa ma walalo ia tsono ne vai ngala fiafi ia le au fatalo fa mo fatalo fatu ne vai ngala fiafi ilo stunga fatonu Mikael Pretza ngata foi le fale tua au lelei ia mai se foi no finalo fatalo foi ne vai ngala fiafi suisunga fa fia ngainga ngata foi le ia o masiofo ia le tua ia masiofo le langi amene que we fa pe o masiofo ene lo o yo pele Yesu o yo pele le tua amen ia ve o masiofo le langi amen ia kakoma amene ia fatalo foi woma pa anga tsa pokalame festa for ni la lange ma o mai fo ile o nanga o na ne amen ia fatalo fa o ile wo mas se for tamatina it's on for tsa pokalame fia for ni pokalame testimony awa amen ia fatalo o swafa man malo la utele loloto ma walunga tsa wali follow Yesu Kristo ia swafa la vale o tsa ingai o swafa foi le o tsa tamati na uso tu fine ia vi le atua ia suangane ai foi amene ia le atua ne fiafi o le tsa se tsalo ia ena matele tsa por kalami sama ia o watu ia ti ore ne vai ngala fiafi me lo fa maulalo we si la fia for ne por kalami lunga foi no mato sketch lo mato tama lunga foi ne penga tfai langi wala awi la fio ile lo tama wala lo tama fa manuia ila upu fa manuia foi tama fa longo la fa na ngata foi ile la fa au unga fa longo e mese foi lo tsangata no mato watu ia ile ngalele yo la fio awone ifaye se poto awone ifaye so mato vi inga tama ia ma walunga le vi inga oilo mato watu se upueta si pelua mato tsautala ile fionga pa ya tama ia ila fa unga fa manuia fa longo la fa na ne ya fiafi ona o Yesu o wole mavala awatwai amene ia vi ele tsua ne vai ngala fiafi ia zimo fatalo fa foi sunga le tato fatonu le sunga ya Mikael Pretza wa pale mai ne vai ngala fiafi vi ia le tsua ya malo fole ono sa malo fa pale malo foi fatso tsua ile ngaluenga le tsua ia me yani se fengo fie ia ile fengo fie i foi tsemi o meile pa ye o meile la va pi wa
Amen. Ai fa sai le tua. Po angi me ka ko kele ngona a lo fa mal si a ma to te ngona ina fo ile anga le le tua le ma lo si fa popo ile tsemi mele tsemi tsa to te so ifua o wola ifo ni le lang ia ma fa nga so ifua mo le tua ma lo fina ngalo yo te tona na wai lunga tsa to si fa tsau mo me fo se manatu aya ia po se langona fo ye tsa to te langolango wai fo ile upole atua ne ya fiafi e to matawe pe tato stava linga a tato stava livali e pe fa tasi mar tato atua ya so umor safe wanga maleolanga amen ye tona ne ya fiafi lo ilunga tato sfai tau bo mo tato ole ngaluenga lo mta opu mua amen alon fe upo valu o ka sofia fie le foi upo ngaluenga lo mta opu mua fe upo valu fa pe no fe tsawina ai mo o tsole mana pe afio ifore nga pa ia ilunga ya te oto e fai foi oto ma mori mau ya te o Yerusalema mai o te ia malava pa Samaria e o lava tulu ingole la langi amen ai mau e oto le mana pe afio ifore nga pa ia ilunga ya te oto e fai foi oto ma mori mau ya te o Yerusalema mai o te ia malava pa Samaria e o lava tulu ingole la langi amen mai ai mawe o to le mana fika ngona le upulo le mana amen ai mawe o to le mana pe afio ifo le nganga pa ia amen ele au nanga fo ia male ya fo tsono la inga le atua pe au va ai matsala no file upune yo le mana o le mana o le atua amen afa mai pe afio ifo le nganga pa ia ilunga ya te tsato amen pe afio ifo le nganga pa ia ai mawe o to e mawe au mawe tsato umalama pe afio ifo le nganga pa ia ona to mai le ya tsia ulava ya malo o langa au na ile atua mase fo la savali vali ifo i mo tsala no fo ile atua ile tsale o tsai mi le o langa amen o te mana tua ila babe kilo kaimia o karkalangoa fa samsama noa ele mama ele o yeso uanganga ile atua isia meka kikalangoa ai e kakelenga ngona ina foi amen aya afa mai ai mawe o tole mana pe afio ifo le nganga paia ale sai mitsala noa ai alo o ya ile nganga paia ya ti o isia yake oemea uma tsautala ai ma sau no ai foi amen aya ele ese fefe ele ese pala ai ele ese ma ai wa yati oele nganga wonga wa yati oele nganga pa ia amen aya ele ma fayon tsatso mo wale mana mai le atua pe ale ai le nganga pa ia amen ale ai le nganga pa ia fa malo sia le nganga ya tsatso o inga vika ko ke lo ya ale senga pa ir tsangata ifa fenga ngaluele mana ole atua le au mai ati tsatso ai mawe o tsole mana pe fon fitsala yesu lo na so yo ko wakuma mafainu umalava maso yo to papatiso atu ma yo to fa malolo atu ye mamai fa tu lai ya pepele fa pupula tsa waso onga wa yati o tsole mana amen ai sanga le ngansa no fa pe yesu le also amen onga wasila fie yesu walata lata le taimi evala vala o ia mai malona also po ila tone o apostolo wasila fie yesu amen me ole nganga na ya yesu se fa ilua tulon also ale tu wale maftsanga mapele ma au me mai yesu fa tsasi foi male also ole lalo langi na fa ilua yesu ya te ilato le nganga pa ia le atua ola o faile ngaluenga le atua amen wa bakule manga kokio koke angalulue ai wa bakule manga kokio fa pupula itsa waso fa pupula tsa waso fa tu lai pipili fa tu tsala ngu amen wa umana atofa yesu keriso amen aile ia fio yesu le langi ole mana le atu ina le yesu keriso amen inga ye fa pona ho tsa la ia tu le ale fina ngalo le atua ale atale ye tsato amen ole atsa fo le lo ye tsato le nei vai tsa o se fuanga male olanga wa fie tsono le ainga le atua amen wa yati ole na no tsa inga ile mana le amen misila tsato male nganga paia fa fenga ngaluele mana fa fenga ngaluele mana ole atua pe afai ele aisi nganga paia ole atua ole nganga paia ole atole fama maina ole atole
ole ata le sa ole tonga ole tangata e oli ai le atua e fia ai le atua e famanua i le atua amene ole ata na le nganga pa io tu mai ati tato fa mela au sa uni Yesu ina wato e tu Yesu wa fa peona sila fia Yesu ole atu ina le so ai fa malanga o fio le langi amen fa mele upuna fetsala ye Yesu le au so peon tato tala no ale ne ya fia mai ai aua ai mawe o tole mana be afio I fole nga pa ia ya te o e fai mamoli mau amen as it's fai to nga fa me Yesu o wani o to tu o le me nei se mo ai mo le me fetsa lai lo tsa mai ya te o le nga pa ia amen ia pesa amen pe ata to mama ai mata to tala no le fionga pa ia le atua akako wo fatino se nga luenga mo le atua kako kele o fua kako kile o fasa msama noa ile fa pewe ti ole poto mala tamai nga yalwa yale fa ile fe au man nga luenga le tu ile poto mala tamai e ile kai me fa le tonu ile au nanga tsangata aya fa mo ilo na poto fa mo ilo na tamai fa pe o ye poto o ye fa nga luenga I mtsanga luenga mo lunga wako nga menga luwe ai ele baba ai tama wenga baba ai mawalalo ya tia amen baba ai maulalo ya tato ye va pe wa me ilo la ai fa fetai le tu ele amana io tato tangata fata va amen aya fa fetai le tu amen e fa ilo le tu e fa ilo le tu me ya itama vale amen aya e fa ilo le tu itama vale pole altato vai pole altato vale e atato sitai le upule ale tu amen mai ai mawe o tole mana pe afio I fole nganga pa ia ilunga ya ti o amen kako ke ngau la ia tato mawale nganga pa ia ele ma fa tato mawale nganga pa ia pe afeti halu malo loto fa mawalunga ele ma fa tato mawale nganga pa ia pe afeti halu malo loto fa mawala o malo loto va ai mawalalo amen ele ma fa tato mawale nganga pa ia pe afeti tato te ba ai fatsa va amen ai mawe o tole mana pe afie fole nganga pa ia me uma wo fetsa lai ai I fole nganga pa ia pe ona tsautala ia I kalatia nona msa o pelima ai mawe o tole mana o fole nganga pa ia o fua na fua mai ile Cristiano o fua nga fua mai ile tangata au na ile atua amen e mafai ile mana leo na fio mai lunga ya tato pe afai tato te stava vali e tu sta male fina ngalo le atua amen ile mafai on kako ile mamalo le atua pe ale ise mana ilunga ya tato amen pe ale ile nganga pa ia ngalua ile mana amen pe ale ile nganga pa ia le atua ngalua ile mana fatino ayo tato o tato faiva tsono ngaluenga le atua amen ele me fai fonka ko mo wale mana le pe afai le aisi nganga pa ia amen e fai fua tato ngaluenga pe akako le fa mo ile nganga pa ia o le atua amen o le almela ngaluenga ingal mana o le atua pe afai le ile nganga pa ia ilunga ya tato ai ma fai tato me uma pe afai tato tia fa mo ile nganga pa ia tai ile nganga pa ia sava linga le Cristiano e sava vali male nganga pa ia amen me venga ngani fetsa la Yesu le au so langa wo fa lango le au so ya Yesu me fa tonwe Yesu Keriso o me fetsa la Yesu ya te lato e fia lato aisia langa fo ile fa tsima Yesu awo umana mole Yesu ya te o ngawe ya te o chole mana fa pupula itsa waso fa pano lo ai mai sava vali ai pili tau tsala ngungu amen ngawe ko le mana ayata wa Cristiano ai ngole atua ngawe yati oi lewe yati tato umalava ele ai sitanga tele ya ele elo fangie Yesu e peyo na fai meyo la fion pa ya le atua etutu satanga ele atua amen ai pawa longa o le tato le stata ile upo le atua amen kako le ngau le upo le atua family swa susu ele suia amen aya Femeyo le upu o le swa susu ele
Yesu ya sa ole le ele kai ese ka ko loko le atua pe ka ko va ai I fati nonga Yesu pe ka ko va ai foi le lo fo le atua ya te tato ele fa ya fu ele atua tato sangata amene e yele ngaluwenga fam nga ele nga fo yo taola la mena le nga kaola pe ngale sila fiele atua le ka o wala le la amen e yele fe awa le atua e yele nga tsono le ole ngaluwenga le atua amene yo fo ya se o ya tato umala wo sa o fana wele atua yo fo tangata la fia la tole la langi amen aya la ka ke vai ko ese fo ya molima watu aya ai ese ale swingal ai ese la vale la sanga le olanga amen ke lo ele fava va una fina ule nganga le atua mai mali tangata ole tangata la vai nga onyo nga mafofanga ai afa tontonu o ele nganga pa yo le atua afa ton etkela ngonga uma amen pe ka ukala mali tangata kaselo falon pe swafa Yesu makwai swafa Yesu makwai ka ofia ko ini menga ke ka fai mai amen aya langa fo yo ortsa ngata ole atua wa elo ale nganga pa ya wa malama fe me yo le ole upole atua ole pelu e fata o maayona tu amen aya ka ko ke malama fo ile upole atua ka ko ke le so onga ka ko ke le so onga ula va vale e fo amen tato tele so onga ula va vale e fo le upole atua awa manava maile fionga pa ya le atua po ofita lai maile atua ya te tato kako faya fina ngalo le atua langa ile mafainka ko wo fatino ngalwenga le atua pe ale se mana maile atua aisea wale aisea nganga pa ya ilunga ya te tato ai mawe o sole mana pe afio ifole nganga pa ia amen ai mawe o sole mana pe afio ifole nganga pa ia ke lo esele fia nganga pa ia ya lu tangata ai mai ile loto ilo fa maulalo eva ai mer tangata ori sa loto ya aisia langa fu yo lo ya ile nganga ole tu tonu ya te me umate fatino me umate faya e mana ya suamalie e makwai malie ya le fina ngalo le atua amen ile fa perka koko anga ile loku le fa perka ko anga fai me fai le kalesia kalo fai ma e mau ngei me ka ko ke fai le ngaluenga le tua pe anga ka koa tato ilo tato fasino manga amen le sia nga fa pe ave me fai le ngaluenga le tua ave me o sa ngo me fai pa nga me le fai stongata amen fia fai sa nga me amen fia fai me fa le ngaluenga le tua ala le ngaluenga le tua fa fia ka ua fa fia tato ilu mole tua amen ele fi fo me ye fai e ke la fia pe ka wai o ilu mole tua amen ko ngula mai ngaluenga le tua e yai foi me e yai foi ngaluenga fatino wale ngaluenga le tua amen ke fa pe e o lokunga ko ke le lokwe ye ngi me fai e so le e fai mai ya me le so fu e ka le sia sa amen e sai mai ya le sia sa ka le sia sa ke fa peses ya amu ya o ko le ngi me fai ya ai le ai lo ngalu e me uma ya mo le vi ingo le atua e fai e kele ngaluenga ki nga fa ki ko kong fa penga fo ya tama ai me se fo tu tino ke riso out la vo o nga sa mafutanga tina mafutanga tama o me o mai ka fa ngalulue wale atina ino ngaluenga le atua e ke la wa fa pe amu ia o ko e ve ko la ka vai kala amu ia fo yo ko o lo ka ko nga patia ngaluenga le atua e uma foi wa ma osia o ko nga me ka ko ke fia pole e ke o lo na tsa inga o le o tsanga tsau o tsanga tsau le atua amen e pole faslanga e mayo me wa ko nga wa ngofo mai tsau o le atua yo me umma amen pe fai mai ngi me ponge ye kupunge se me e ke oso kwa pele so kupe poder kupe la ye le kupe asia o le nganga pa ia o nga lue ko kongu ya tsato e fatino ya nganga pa ia melele mo o le atali mo o le fine o le atua asia langa fo o le fie le atua lo la stava linga o lo fie le atua ka ko e kingo ka ko lo to le atua oka amen aya e malie le fina ngalo le atua e le se me pole el cristiano
Kelo kanga kaba pia. Kwa kere foi ngai mau mea, kwa hama ngai mau mea. Kere ori Cristiano. Fai ngungua. Amen. Ile ulua mai le so kanga kali so kupe. Kelo oi. Alanga ile kaukala. Langa foi le fa kali le taimi ole atua. Amen. Ole ke fa kali le kaimi ole ngalue mai le nganga pa ia. Kami mai le so kanga kami mai le so kanga kere popole ke ya akule mene va kuso swang vipole pe fa koskome ai mai ele la kikire tuere ka ko au ngai langa boy lunga ya o tsole ai mo boy o tsole mana pe afio ifo le nganga pa ia ngalue le mana le atua. Amen. Meo makako ke fa ko kwa manga ya malele vi ia le atua wanga lue mai le nganga o le atua wanga i oile mana o le atua aisia langa foi le kako ke au ngama kako loko fatu atua. Amen. Pio kako kakalo ke kakalo apeta ma ya umaya se kavali tama ya umaya se fale au lele tama ya umaya o ngau ka inga imea tino ke kakalo kwa ile atua ke lo au umano kalo kasi lava. Amen. Ele okukuri fongo le atua lango le atua lo olo nga luo imea uma. Amen. Si la fia ele atua lango le atua ele moi fa mai ele moi ele tautu moi unga fa mai o fongo le atua lo fe alua solo ele lalo langi olo fa peonga sisila yake o sisila yati au kako uma. Amen. Olo sisila le atua imea uma kako ke yai o kako ngalwenga fatino o mea kako ke feya o kako fkalango wanga o kako upu o lo tolo ia ile nganga pa ia o le atua. Amen. Mvinga fa ke kako o Cristiano ke le fa pe feya ko fa pe amia kako ke karkalie la vam kako o tsala o suwanga ko kongo ngalwenga le atua ai unge mo akupe vi ele atua karkalie la vam tsato aisia lango le kala la o metsono le loto oli male loto fa fetai le atua kede mo se oli le lalo langi soli. Amen. Kako kede mo se oli le lalo langi. Amen. Ele ke me mo oli lalo langi ko ma vai fo umakwa ele makwa Aki lo oi or ke minga mai ke minga ngai ko lo toile atua lo tangata nemo o Yesu faya mo oi. Amen. Ke lo mai ar ke minga o mer ke minga o le ngala va ale avesia oli ngale atua o le akava ai ale ngalo lo soifu au nei le atua ele alu eseri oli esa o lo oi ai le nganga pa ia o le atua o lo oi ai le mana ngale le o le atua o lo utu fia pe oi ke mi uma haso lona oli malona sa lo tonga ka ko ke fa kingo ai me pe saule fala lave nge pe o ka kere fo nge ma fala lave ka fiola ko wa o le se coupe o le se ke lo ka kala le ka kala le coupe me fati no ale ko nge ki mai le nganga fia me kere fe me ke me kere fe me ka venga ka so foi le Cristiano ya tama ya fasingo mai profesi wala ka penga me lo fio bole ya se me lo kalima. Amen. Ke ya fa pe kanga vala au pai kanga vala au la fai pero ka ko ma o ya tatu mata muli pe ka ko ai sisi kanga ka voingale pe ya ka fa nge fa pe fe ko fanga o fe ko nga le yo me mai le atua. Amen. Fa ya la ka fa mani mole pe yese kalima ya kali or kanga kalima ya choi or kanga ka penga ile atua molo fa mo. Amen. Ye pe sa ofer kanga ka o manya ki vi ia le atua. Amen. Or kai me sa or kanga ke fia mo se sosong awangi fa fe kai le atua fa ma we sila fia me uma. Amen. Ole nganga pa ia lo ka muri ya ka ko o lo fa fonga fo ile nganga pa ia ole atua me ka ko ke ma fa ai me ka ko ke ka kala ai me ka ko manga ai me ka ko ke manga inga ye fatino inga ye ale lei ngalwenga ale atua inga ya pure apple ngalwenga ale atua me se lo ka ko wo langa ke so ska ka au ne le atua ele fie fai ele family anga. Amen. Fai mele lei. Amen. O me fatino se me ole ale me we lo fale wa me wo yake ile kai me kai lo anga va ai kongo por kalami kango me fai
o ke kulia foka wa lo su e mele pese ya lo mai se me anga kele mafaya o le mea wa kwele tu lo lima ka ngoi fai e fatau va ayati oi ai ke lo e makwai au lo le skangaka amen e faka va ayakako ai le lo makwai e makua e fia ya le skangaka ai le faka va ayakako langa le mafaka va ane tu ya oi e le fatau va afrisil sila le tu ya tia kako umalava o fana wele tu ngala fe mai ai mowe o tole mana pe afio I fole nganga pa ia ile lua ngale le mo tsesalo ni mtsa po lima fa mombo ngaye fast fight wa pe waso matau sanga ile ya ngaya ti o tso le au soe ona o tu sia tu ya ti o tso ona o tu sia tu ya ti o tso aka ma ngaye kele fu ya le upole tu mai waso matau sanga ile ya ngaya ti o tso le au soe ona o tu sia tu ya ti o tso meno fe punga lua inengali wenga le mo Thessalonia. Praise God, hallelujah. Mo Thessalonia mta po lima alon foi upula le mo fa mai wasto mta sanga ile ya nga yati oto le ausoi ona otu siatu yati oto fa upula lua wawo oto lo le lava o le aso le ali e pe yo nga o ile po e fa pe ona o mai ai amen. Feme wa le asole ali e pe o nga oile po e fa piona o mai ameni a feme le luar Thessalonia no mta opu mo luar Thessalonia no mta mo fe pe fa piona fe ta winda o le mato se mita ai ati o so o I mato nei lava ye kale sia le atu ona lo o so on sai ma lo o so fa tu ye ona po sa wanga uma ma po nga wo o so fa atu ai amene langa ngalwe ngale atu le sengalwe nga fe ngofie amene ile sengalwe nga fe ngofie anga fe mai o le mato se mita ai ole mato se mita yati oto o imato ne lava ye kale sia le atu ono lo oto on sai malo oto fatu atu yona posa wanga uma mapopo nga oto fa atu ai ameni ele fa ngofie ai fa fekai le atu ile o langa tautua ilo soifua tautua malo soifua malo soifua finau ameni kako uma ede fa penga o ai nga wai langa le kako ke kuli manui o le atua ameni o ivele kako ke lo feme o le asole ole e pe le asole nga oi amen e pe le asole nga oi le asole ali o le au ku foinga ma me umana yon au mai le atua me fesa la ile atua ilo natali ai okay alo okay ku winga lo wa ai fa akali mo le nga pa io e afengi eve mai le so a wato te uole me nei se to mo I ma uole me na fola ina lo tsama amen ole me la le fola ina ole upula le fetsala ye Yesu e ala ile nga pa ya ai mo we o tso le mana be afio I fola le nga pa I lunga ya te otso lunga ya te otso e fai foi otso mo ni mau ya te au I Jerusalema mai o te ya malava ma Samaria e o lava tsulu ingole la lo langi amen yo me ngare fea ko kai pole ama le kako ngau ile tu ai ale senga pa ia kai kako e mai mo fuale kaimi ai o foi kako ngau le nga pa ia amene ele sa unga sko kasiko lu ko e flow le nga ilunga e flow le nga ilunga langa ekalesia pasi ya kuilea e ke la ngonga sa loko e ke la ngonga lo oli e ke fia e ke kangi e ke aka o ako nga me o faka fa tonwe o ele suele ele nga pa ia amen fa tonwe o ele nga pa ia o ka ko ke ka fia foi ka ko ke va ia amen o or ke me le nga pa ke mo fa ali le mana o le atua ilunga lana fa na amen wakako loa ai wakako loa na tala wakako loa wakako loa ai na tato vi ele tu le mato por kala me na film mato ekalesia amen ia sa fe malanga ke po ke foi tanga telefone o to sila fiele le camp lenga fai ole ole manga ngai yo moli mau mai tina Salavou
O le tina le ngaluenga au maile moli mau o kasemana yo moli mau. Amen. Aya. Ia foi niso tina wa levana ai ese foi por kalame le sua nga ave kukuile sikinga aya nga ave fa manuia ile sua ya te ila so amen. O maile au mai moli mau o ka vi ile sua wakasau kai kanga nga filo ka fale wang wakale lo pofia makaila kakala ile sua wakale lo pole ale ko nga fa fikai ka kifafikai ko ile li ongo o me ke kele wo fai ile sua e fai foi or camp la ko ngalu o ya ale malanga ngasbasi ale camp foi ale au famuli ele ku ngo inga amen aya nga mai le o mai nga o kala lele amen aya langa foi ole nga o fatsa simale nga pa yo le tsua nga fai nga mata ile nga fai ule nga amen ale seme nga maka ku ile nga fai umele ile tino le hai so sikamaka la au na ile tsua nga ke luona hala amen nga ke malama foi por kalame ile tsua me uma fati ia o fai ko va aya ku ile nga pa yo le tsua libaka kilo foi ilunga ya te itato e ke me vai ai e foi ke me o mai le pe foi ngale e ya la ngona fartanga telo temi e vis ke me kuselo li male so tangata e foi ke va pe la ka kinga inga ya mama fa mole o le ngaluenga le atua e ke le ora fa kusa o le ale me o fekala ile atua ya te oi kanga faka ngule plan le atua amen kanga faka ngule fi au man ngaluenga le atua ase e kofo i manguyo le atua amen e ma fayele nga pa yo le atua ngo ya e ma fayele nga pa yo ko fa kulai oi fa malosi oi ko finga ngole nga pa yele kai malolo e ngalue ya ki oi kemi uma e ngalue ya ki au kemi uma ka ko uma ai mawe o tole mana be afili mangala le ke kango fa malolo mai amen aya mai se alo fasino ya ti oi po foi ia okele vala almo le atua sa ili le atua alfa malolonga amen afefe kala ile atua ole mai ave fale mai afai afika la ile atua e malolo ila vaila o ngai ki oile mana le pule male mana ke kango fa ole almela ka ko le mafai amen langa la femele fe un pa ile atua fitsala ngai Yesu le esili ya kume ko ke faya ngai lo menga o faya ko me ko ke va ai menga o fa esili ya kume ko ke faya ngai lo wa amen fa penga foi la sela ngona pe yengi me fa penga estupu chono ainga ima ai o afing fa fika o ngi fa la vela vetunga si wo uma mele le pisi nga kupu me fa la ve pisi lo wo kal fa wo ya mama wo aya voi ka fio la ku e mai ma we kalo fai kino el potole al cristiano ole menga ki apolo fa festival o e ku le me ka kaunga fai ve vesi fole o lo ma fa ala ka ki ale mai ko nga ala fa kali Yesu pole ala unga yoi o nga we ki ole mana ole we ki ole mana ka ko ke nga lu fa ka se malenga nga pa ia fa atino le ale upu le atu kalo le ko fa malolo Waises kako kisulu ya isulu ile atua au maile nga pa yo le atua ya fa malolo ile si au tama amene fa malolo ile walo ngata foi ile ya wa foi ngime kako kelo ko kele mafaya kakalo ile atua au mai ile atua me o makako kia fa atino ese alanga ole nga pa yo lo moni mau me umma langa kusila nga luenga o kusila apostolo ngalako wa kusila nga luenga la apostolo o le lua yo kusi lua ikusia aluka amen emngeli aluka ole lua ila leo kusia luka le fo ya ilinga luenga le mua le ka ko ke lua fo ifa me fai mamori mau ya ke o ko amen me fai mamori mau ya te o tong olongo winga ole me ala vale le ave me nga ia so mai tulu ingole la langi o lava tulu ingole la langi ele ku uai lalo ele ku uai lalo langa lea ame so mai le lalo lang ala le o merke mingi le ka ko ki fai chau e mori mau lava le foi wo mai au apostolo mori mau mai me ngala kowa va ai mala towa chilo ya Yesu fa chino Yesu me uma le foi la fai mori mau o merke mingi
le fa mo le mau ka uia le fa pe nga au so nga receiving me uma le ayo nga favor ai ka ko e fa ka inga ai mai se foi o ka ko ka ngo fe fatino e o le ale ka le lo au mai o lo au mai le ka le mali e yo tatou loto o lo au mai le tali mali e lo fina ngalo mali e lo loto mali o mai ka ko uma la Cristiano le se me finga ka ile atua pe ka ko woya la ngole ole nga pa yo le atua me yo le nga pa yo le atua me le e kele maka uai e kele maka uai me fa fe me o ki apolo ele se me la ka ko maka uai fu ki apolo pa ka me ka maka ngole atua ele fu se me ka ko ki fe pe ya ke ka ko le nga pa yo le atua ka ko ki fe fu ya le nga pa yo le atua so strong fe me po ha me o nga ka ko ki ai me ya e ko kele o ki ai ka kele o ke ka ko le o na ile atua ka ko ka kongu langa ole atua o yo le ole atua e o me uma ole atua lo pule wa ole atua ki sila fia me uma ele ai se me fenga ka ile atua ya manga ya ka ko va ai le upo le atua ta ya le fo ta so langa au na ya awengi ngi fa ole le manuwi ole atua i o finga ngalo maloto le au Cristiano amene le fa na ole atua au ngi fa au fo ngi ka ko fa se ngi ka ko we ele la lo langi amene la ngole nganga ka ko ke popoko ai ole nganga ka ko ke tama mai ai amene ole nganga fo au mai ele le ka ko fa longo ka ko ke la ngonga ile nganga pa i ole atua mane meka ka won ka ko fatino amene ali amayele nganga ole atua mai ka ko fe mama ka kwa me aki apolo le fai ale nganga pa i ole atua o lo fa pe nga moli mau me uma ka ko ke fatino moli mau me uma ka ko ke ai ele ai se me makiva ile kanga kaya e mata ile atua fa mele fe pa i ole atua e mativa le ona ta ole leona tano me tangata e matau ile atua ele ai se me mativa o ia amen ye pe me le kala le ona e mativa le leona tano tangata e matau ile atua ele ai se me mativa ile ke me e fia ile leona wa me lu le leona ai wa fefe mai mangole va wa lo tangi lo leona wa sele fefe wa sela ala le fefe le au yu tato ilo ai fa me yar kaka matau ile atua ele ai se me ya e mativa yo ya ale leona ye mo ya fe ai leona ai le se me la kilo kaukala la leona yutsa ai o ki kaukala le leona le vau ele ke me e fi wele leona e kangi solo le vau le se por ese mango so ifo wa wala lafi ongole mai mali pure sa wafu ya leona ai mertanga tsai matau ile atua ele ai se me ai mativa o ia amen e fi wala leona ko swinga me ai lengi me ai wa me ai mango vale ala sa o folonga ole ave e fa ile tama ftanga ale leona la fu fi ola la tso ia arka ka matau ile atua le ai maseme mativa ai le ai maseme makiva ai le tanga tso le atua e ka kala vo tato ia ole o tato mala malama le afionga pa ia le atua ai mase fo ia le tala le ya Yesu Kristo mai so ore la lo langi umai kala le makala e fa pion ko fa manatsu e au apostolo e o ngai kai mero ka ko va ai pele lo tato va ai pele ngale le yone atua tsono ainga ona yalo mafanau ya le ngata le fa manu yanga le atua e fa opopo ma it's tsono tato ainga le ngata la ilia ya me se fo ngalwe ngale atua kakova va ai o maule fiala fani o le file mu ai mai se foi o le sa o le tonga mai le atua fio fo futai e lana fanau ai mai se foi ale wailo ele si fa pale wingo lesi amen aya pesi sepe ale tala ya o fa pale langa yer ka fe fa aku ele fingo fie me Yesu ai fiamo la me Yesu lo so apeti o fea que que halu ya o fea que me Yesu Petero ale vivingi fa kolumo ya fa fiki fa koluma ya que ale vivingi fa tolumo Petero ya fa fiki mai
Nang ele mfai nga e ngude ipuke ingwai, ele mfai nga e alu ele mfai nga e. Ele mfai nga e alu le meche alu ai. Amen. Yala nga la sao Yesu. La sao le fetala nga Yesu ya pecheru alinge ya fia kama pekeru alamen ko fa fike pekeru oenga kule okanga kai fami oenga fami kele lu fa fiti ya Yesu aye mo me kakanga fewa ai ma Yesu sila fia Yesu me onga kismala malama ummal le soifuanga male orta toli fauna ale fa ya ko fami le ai aya oi aya ya kako malama lelei ile upole atua malfina ngalo le atua ya tsato ya ona tsato fa lango ile nganga le atua eto ai tsato lotso lingalwe ngale atua mo ye vai ya akango le pa ia ko ya mai malosi ko fanfango mai famanatsu mai me na fa Yesu ya tsato ya kakwela ngonga fo oile takwela la ko kununga la ko sabali la ko yadu amen yeme nga manga yelika ko fai mka ko va ile upole tu yeto matsau tsato savalinga family hasol me piole hasol nga hui amen me piole hasol nga hui le asoi da sole ali ai manga yelika ko ka penga le upole tu eto matsau tsato savalinga ya makua ia family ina lo finangalo ai mese foyolo tsangata imea famanuia mai ile tua ya tsato ia ma tsato sa valinga foi ile finangalo le tua le ngalo wenga amen ile faingo fiele ngalo wenga akelo ngaka ipipi ile tua ma kwa ku maulunga loto ile nganga pa yo le tua kawanga kanga mai la lo le nganga le tua ke lo ko dua amen ya tango ang mai lalo lang ang payo le tua kako kikai ko alua inga malok kako o inga foi kako ke lua ile fa mahoni le tua po ame finga ka e fingo fie ya isi o me la ko kala foi ya uia la ke le me o foi le tua amen pe alu la kako pese me kelema kelema fo fa pe ame ka pa wan me ka ya ma wan me ay ka me kiki ya ma wan me la fa ngau ya ma aya saur kanga ka pe sa fus kanga ka e manga ose on le arko nga before chale ni nga pa wane me fa kari ka ko le tua amen ole tua manuia e kiki me ke fo ai nga fa manu yanga le tua pe asila fie le tua me o meloa e lo lotso asila sila mai le tua la le ka ko lo ke la ngonga ingali nganga le me fingine ka fa kingonga lwenga la ngale ka ko ke la ngonga le nganga le tua kang fifa kingo faile kango avese me mananga kanga va ya kwa makiva va ya kwa bole se me no ngalima ke va ya kula nganga nga bole lava ka nga lava kango ku no ka nga ko nga me nga me venga e kere ve kala tamala nga ayol pisingisi o lu ayol pisingisi okele o manga ongi kupe paule me ore atua fa kali mangwi ole atua amen oke fa kali mangwi ole atua maile tu na menga ka ko ile atua le alofa na kasinga nga me ole funga le nganga pa ia amen ole alofa ala nga ngakanga kama manga o alunga loko ale lava kupe le lava alinge ya alula ko fa akwa mailau alula ko ai mawe o tsole mana ya fi fore nga pa i lunga ya tso fa foi o tso mo mau ya tsa o Jerusalema mayu tse yo malava pa Samaria yo lava itulu ingole lalo langi amen mawe ka ko le mana ole mana nga le ka ko ke mawe pea ka ko karikongu le nga pa i ole atua ka ko wola yele fa kingo le por kalame mame umma e ala poro inga le atua fa malo longa o akoinga me finga ke la koi oi manga ya ris fa mere o mere nga le tso ngefia mo me venga se me ke la koi kupu ala ilo tsanga tsalo soifua amen ala mala maler kanga kai lo soifua amen iwa iska kai eva air suana tsanga tsa amen ala ka kera fa pe e ka fa me ke so kanga kakalo koi ya pat o life fighting al wenga lo fa ala fe mai
e makwale karikong was kanga kairaki oi malau fa fefeanga saungi kanga kaula e malama le leido lo soifua amen amese violo tangata ere karikong ai ke loi o nga kango le atu fa karikong kanga ka e kango le atu fa ko puse me fo ke miare nga amen e ma o faile kanga kalea lo tsari tsonu e ma o faile ke yer kanga fa pe o le e ko fa ma la lo tsanga tse yona la ngona mona manatsu asia langa fo yo le wanga luele nga pa i o le atu e kali le mana onga amen e kali le mana onga amen ngaluele nga fatino le mana amen yo la me wako e ke fo ila le wako fa pe fo o karikongo e kasifenga me kokia e faia nga pa ia e to sina ile lo tsangata mali liu mai ya ilona lo safe lo soifua lona soifua le lalo langi e ko liu mai ai mo fa nga mo nga lwenga le atua e ke do mo kanga ka sene manga ya adi liu sa wi le atua amen e makwai ave ako alonga loko me o me fucking o nga lwenga ai me se fo long ka ku langa e ke bika fisile tama o malia ero fina ngalo la tanga luwenga le vai tama e malia ero fina ngalo la ka e fa penga akongo ngai ka fa penga wa foila ke vese me obetama o malia ero fina ngalo la kam fenga ngai o lava le fa mo tama wa o malia ero fina ngalo ngai e ka fisile fa penga ai se lango le nga pa o le atu la nga lue e ke lango nga inga amen tato te langona fa tsasi le nga le atu ka ko ke lo foi le nga lo nga lue tsonu ya te tato ka ko ke fucking o ngai me o ma piona fina ngalo ye le atu ilunga ya te tato lan fa na yo tsonu ne va nga le afiafi o tato le fa wina tato pokalami oi kau ifala kau ya singa kama ifale tsonu ale ye pio ke wo overkai kula ai olo ye fo inisi olo fa pio nga lulu e mai ye danga leo le atua ne vai nga la fiafi ye tsonu ne ya fiafi ye ole upuna mo tsato ole tsato testimony fo nga ne vai nga la fiafi amen ai mawe o tsole mana biafi fole nga pa ia ilunga ya se oto amen e fai fo yo to tato mama moni mau ile tangata male tangata ile fo ye kalesia male kalesia wa hata to fatinonga ule hata va ayanga ole nga pa ia ole atua ya la iluna mana ngalue pe fa amalia ina lo fina ngalo fa amalia ino tato loto ina ia tofusia itato yana fa amanu yanga yo tato testimony awanga neva yanga la fiafi ya achacho ne kele me fikala ngoi fo ya ayo ke sorry kula fongo foi amen ke foi me olele ai ko sa foi ko sorry kula fongo foi ya ayo o chacho ne va yanga la fiafi o chacho testimony awale ye ilanga leo le atua la fa fa fongo la fo se upo le tsa mali ilo fa fonga ne ya fiafi ya malu ave fale le tsolo fina ngalo ne ya fa pe na ngale tsua ya tsalo ne ya fiafi ya mo ya tsile ngang fa tsai sunga fo faton we nga tsa fo ile ya o wompa anga ne por kalame nga tsa fo ile na ifale tsua so ifo manuia hetesa via ye fata ya Lucia asuni ya amese fo ile ofenga la stunga le fatua tia fatua fo ya pole afenga fo ya funga manono ya amese fo ya malele falinga ulu ya la vale atua ne ya fiafi tatone po ni so tato ainga wa alunga ilunga ya ilanga leo le atua utile o lo atu mama watu lo swafa ya ole atua ngisina fia foile au onanga pola mata lava pola fa o lo engalue pe engalue ngale atua yo stato por kalamena ne va ngala fiafi tawina ya famanu ya tele le atua ne ya fiafi lo fina ngalo ya ole upo foi tato tsala no ya ne ya fiafi ya
Dole nganga le atua fala utele ilo fina ngalo ma family ilo fina ngalo ina ia fa pe ona tupo e per tato wala au na ile atua ya wone tato fiu ngofie au foi ne tato solo muri ai oro ya tato wa so swani o nganga pa ia e so swani ya tato ya tato ne ya fiafio la fa tato se tatalo ya ono olo ya foi ni so por kalame olo muni mai amene vi ele ya samane vaenga la fiafi wa mai alngaluenga la ona tina tuatu ile nganga pa ia so swani le falongolongo la fanau fa matsala le nganga pa ia me fala utele tsama se me wo ole o ya ilo matso watua ya angale leila wa fio fa ilo mai fa ilo fo im fa mai malama falongolongo la fanau ya ilanga leula wa fio tsama ne ya fiafi la to safa pe ona matso fa so ne ya fiafi ya fa manuia la wa fio ya fa unga oilo matso tsama ni sifo ida fa pe ona au na mai foi nisi foi por kalame lo fa pe ona fa tsali mai lo matso watua ya taito lo nganga pa ia mai latso we fa ngofia ile ungalwenga fa manuia foi se matso fa ton sungale Mikaele pretsa lo matso tsama ngata foi ile au na lo fa pe ona langa ina matso fa ina mafaso ina lo fina ngalo ina ia ia ile file mu ia foi yo manuia ina ia fa pe ona tupuati de pele na ia oyo matso loto ina ia matso ai mama ona la upu ina ia matso wola matso malolosi ai fa manuia mai ona ina ia fiafi fa manuia la upu tsama ona o Yesu wo wole mavala awatsu ai amen amen. To God be the glory forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory, glory.